Siyajabula thina kubona abantu labasha lekukhona laba kwendabo la emangweni sengize nje ngiyalingeka noma ngingaketeli kona njoba ngishito ukuthi singajabula lokunye lesikwendabo nebantu labasha kufundzisa ngamakhono le kalobamba lomdzala la sicale khona nje batabe benda ema-electrical hopefully batawucala emaklasi abangapheli noJuly batabe bafundza kuthunga labafuna kuthunga bese ngajabula ukuthi eminyakeni wethu lotako locala nga-October mane makuphela la ngemaklasi abuye nangala kodwa ke lokubuya kwawo kusekuthenini bakhona indaba-thide siyakufuna lokhu then ke sesingahlela ke lokho ukuthi vele singakuletha yini ngoba sikholela ukuthi imfuthuko lengiyona yona ngilele kusuka labantu bathi ngabe sinanali phupho nali ningakhona yini ukusibambisa kulo lendeke lelo phupho so singakujabulela ke sengikushiso nje ngalokubona labantu labasha labakhona lapha otherwise siyabonga sifiso sethu sine ngiloko ukuthi akube khona lokuthi sithi ushukumise umtimba akube khona lokuthi kube khona ukuthi keeper busy nasengcondweni kodwa ke ngoba siyati ukuthi sewudlalile wadzina utawufuna kudla ngiko sesithi ke siyawukhuthatha nokuthi uma ngabe khona labafuna kufunza emakhono abavele ngakithi basho lokuthi eqinisweni mawuvele kuleli bandla lenkundla litawuzothini lona liyasithinza kwanyalo ema-office ethu njengoba ikhona ishito induna sisaba khona la 12 years sengi-11 nduna phela nduna masokuthe -1 bese kuyehla akube solo kumile lapho kothishela ndibohle nifundzisa imaths induna sicale kusebenta nga-October kulo mnyaka lophelile so nga-September this year umnyaka wekucala uyaphela lokusho ukuthi ke sekusele 11 so ke kodwa ke lo 11 yenza ngabonakala amutse kanemfishane so kufuna lokho ukuthi usheshe na ufake kwakapha ukuthi ingabe ngangibambisa yini ngala ngoba akusho ukuthi naleli mali akusinto letiningi kakhulu sizama ukuthi sinethise njalo kusho ukuthi nje besileka lobamba lomdzala la sendise emakhono khona ungakhanza simakaphela la ngemaklasi bokungaba kuhle ukuthi siwalethe ngalabantu beme nabo so kufuna lokuthi usheshe ukufake lokho lofise ukuthi ubanjiswe kuko kutobonakala ukuthi sikuhlelele ngoba nathi kulesikhathi lesi nje lo June July sisuke senda ibudget yeminyaka lolandzelako wafika nga-October neliphupho lakho noma lilihle sesitawuthi awuso uyawumela October lolandzelako ngoba kutabe kungekho kule budget so kufuna ukuthi sikufake kule budget sitowathi ukuthi kuyangena ke uma ngabe tivuma imali so uyakhona ukuthi usitakala otherwise siyabonga kakhulu inkundla nekunibona lokuthi iniketa bobani lababhola inkosi ke inkosisi